Kopi besian dodong suab tadau kaapak dobuhan kotu diti kopodom tu dobuhan kotu kotiting kod asam di kosuab tu timpu domadat humabu so bisop diti mo izopo penguzar tinan do mimbosikol kang kuda tu hai zuno do au minunguzat do tinan tu madasam no po dong swab nga madasam dong ngadaw no misosodop no koti tingkod po iti di bay no bah may patoko panguzat tinan kamay di ming kondo nga koni ko manangkus zuriti mo iso bunsiling ya bunsiling teko bosikol kada toko boditi nah hitina diti Kaya basyo may kupo pokupo iti video kamera ko deti tadi mau iso di ping kondo ya kasuk dia blessing. I'm going for exercise. You stay here with Esther. Yeah, you stay here. Daddy want to go for morning exercise dong swab deti. Yeah, you stay here, okay? Don't follow me. Basta binay ko nga it is important to exercise. Some is saying that if you exercise, it will extend the age. Like to, sangyan ko na po do mangusad do tinan kana nga nag-iisoy lahan do papanaw do umul ka, papanaw do numpasan ka bo. You stay here, okay? Tu Amazon na pwedeng papabakas do tinan ba? Papabakas ko do takod hongon bam sumuang may sopo do tiap haid sumazo sopo haid don niya ham gumhi so nagi bago kya kat ko haleluya katwada na mali surga do swabiti nunuan sudiaw dan upasan pemuapan kawasi ang kasa ng kabantugan ni diaw yang mali surga resolve wi belakat tom pinakak mangari day ko posisyon ko hominan ko itsuang mangari Tuhan Yesus Kristus amen ya ipanangwanan ko na po itsay ba do amin kuriting yan na danau dapay nakasuni na iho yan pero tiap panang gibang akiba da papas iho papas tanini natanaman lagi dapay teko totok dapay alalanggo na dito kabuhan hobi nakakuda semua na ida dubuhan do iho tanom dapay minta do titian po di ting pananggibang panangwanan nga otomo na po di Amazon do totok dapay don nakakuha niya nakasuni niya kita ka panang diha gibang panangwanan ko nga pay na po iho danau dapay kali do kibada danau dapay iho na kongis do ginabo kohis yo kohis do ginabo do kokito niaga kay guminuhi zo bago di tahun 6 kapadan tahun 2 kapadan di Pinampang hobi pa ko sa day kampung kinhodion kuit day Pinampang i kampung Pinapah kondis kamay di i susumuang toning-toning da kampung da sugud di paguluh di bagya nga okay auzo tumihambus dito daiti na naikot sazo do talun-alun no simin dadi yan na padi duhiyang au padi no simin dadi daiti soriti naikot inongis naikot winasi koki kita naik di danau penanggibang penawanan no motomo no di haditi inda don podo tahu patuhan dobuhan ko podo miso
sak no diti humisaw no may mangomot no di do bikuang no uhan kapada miso the harvest rice field in the month of October. Na babasi di tapan ni bay no na komozon do hidang out di tuvong tu nakasam na haid di koswab dadi pakitonon ku Josu diho. Na ikot gini ngokok kita naik kan ya. Pai. Yan na kamasan ko dia sudah pai ba. Bah ngoy so po kama di pai. Nah, kita naik ko dia so. Kina pai diti. Ano tabi na kong api. Sangko di giningo kanya. Ay so no ni matuk. Papanong pinampang apagaw no ri kang kuda. Hansan do kakali do kiba dati panahug kinarut panondonggom do kakali do. Manamonom do pai patay. Tu ontok na po di timpuragay do sumikul. Di kamusta na primary school nga hud St. Alesius School Limbanak so gyas minikul kan ito binig mga abiyam. Tikit swab di do mamanaw mantad do hamin. Untuk na pwede nga talon-alon nga patuh. Kadang do sumusuy si ka do winatang may sikulay hod St. Alesius Limbanak. Dadi pai no po danau do pai. Mantad do kampung Pinapakondis kumahud Dubaw. Kumahud Limbanak nga napuno na po da danau da pai na po. Amin kana ka susuri po glumi ya kay gumuinuhi zo bago di taon onong mga padantu nga padano kaulalaho do daitid kakadazanan ni zonon do bisop iti ipunganan do maiku kabo maiku do maisot habi kuangi do 24 minit mantadak kadazan tagazo do maisot iti maiku ba iti kampung ba iti iti nah diho na ho gumu na dio amin nakavago na sinupakan nga bito kitoku tu mahandi bago dati iti mo bubuhat tunay da tana pasumpakan na di bago da hamin sunupot ko din ka nga kakali do kiva da danau kakali do mangusap ke da danau retiti kakali da mo bubat dahil pabuatan ansan so do dasom podton mantarbay no nga kakali dati do kiva da danau riti so ika ano bo iti ano po diti do go riti nga tansaho diho itsay ba nang ginahamin do bisop iti man ko da tanamay ba iti man ko tanamay to ko man ko nagir sumpakay da hamin nga iti tana di paintoning da hamin da bisop iti kita ka diha kiba diha pun talanggo iti na kuba iti puhutan kon ko puna puhutan iti tinanom ko di 2 taon hobin nakatahe balanggo na di okon ko jackfruit tay kanangko iho na pang puna puhutan amitian na po riting pun mangga Tommy City au po no komyuba son taon hobin nagi gumuip tinanom ko diti so sa iba tanah ko da kavago diti itian na po riting punganan ay hampun do Thailand hiyo ampun na mangga pun do avocado yan na po do hiya kita no diha nga puntih nga bi nga ay so po na auk po na sumpakan hamin de titih kay kot pa manunuhong nagay kaming gutiso nagay da suo zeha do mamiyala do tazam kang kuda magyakay manuk ko inkuo iho nom sinusin po dihom manda sumpakay bago do hamin panong diho amo nga tabi na yung ngapi nakatahib zo mantado babazan ko dito ba pati hambuson do ko kumado hihiya
May ko ping kondo-kondo tuminay ko ngabi. Tumimpu api manan ko da babay na tumimpu no di da momois bago. Tumimpu no di momois bago umasam bago iti. Ingkano iti na po okon ko madasam iti tuminay. Okon ko madasam na iti tin pa kakamazon na madat. Agaso pisusa. Madat na po kamazon nga. Sanga nga daw da madasam ang tikita daw. Timpu da madat iti. Nung madasam insan sa minggu. Ingka ba kani? Nga daiti na po bay no diti, gisom tahuhan lah. Tahuhan nga. Madasam na po iti, tikit ta daw. Pagkang liang mod. Okay ba, datunong ho. Buhi ito po. Tikit ta daw, madasam iti tuminay kong habi. Madasam na po kamazon, iti na kamazon na timpu da madat. Kadabo sa kadasam. It is a raining season. Kada ang gilis bo. It is not just raining once a week, but every day. Na ako di baguti may kay muhi zon ni baguti. Tumamoist na bago. It start to rain again. So, paingkoso di, how can I go for an exercise like this? Nah, kongo ko diha. Umasam na bago. Aw no. Iti na timpo madasam tiritid ti. Na kongo ko diha. Nah, tuni dasam mamatu day de isay bati te kabun da puntih ti. Aw tumingko dong suab. Ondos ko do. Nakatingkod dong minasam ke suab mo isu daping kondok-kondok kan ko dah. Nga tumipun na bagay madasam iti. Pasti pa tu pain tupi so kibada tupi ko. I'm wearing a hat. So let me try and just do some 2 kilometers. Yeah. Ako sa padumasan, ako pa nakatu to Moscow. Madasam na bago tuminay ko ngabi. Iti nakamazon ko dia sudo. Madat na iti kamazon ti timpu da madat. This is a season. It's not just raining once a week, but every day. Nga kabasyan na pa diti diti. Di na pagya kadazan na may sod iti nga idampak no nuhu. Pang dampak may kamazon ko na pang akavas man tado. Akavas kay tibo. Ya kay punganan dayt onggilis do valley. Nahiputan na nuhu dadi akavas. Mantad Bangkok no pagya nga tumakad ko do duho nuhu kay kot ko nagi daytin Mesot. From Bangkok it may take 10 hours to come to Mesot, but you have to go up the hill, you know. So sabab na po do akavas nga ada di o kubo di mega kay awo hisudan iti. Tapot tabinay. Madasam ti kida daw aw hisudan. Avoy gan no. Nga aw o hisudan. Iti no kabasyan dayt Mesot iti. Dasom do sumuang dahimaton so no daytid Mesot. To huzo gyad panang ayutaya Thailand hide panang hud do sa Bangkok do hobyo do oponton. Dayti no pa Mesot nga taon duhong nga ibu duhong budak mimariti nga sumuang dahimaton so dayti awin sa nahisudan iti. Sundok pa to do madasam. Madat na bo. Asapo wasam nga kiba di pamuan naman tako do sangyan po do agazo o danau anaw tika danau do pai nga itian po danau do pai di nga ohomok yata na buta daw kani dadi sangyan po di do humuzong hivaig do sumuang de danau nga o sosop daw bo sosopon daw hivaig dadi audi mo di zud mega kay sponge. Kaya kay sponge dia. Ito nakabasyan na kiba da Danau. Kiba na pa Danau, the land is very soft and the field will behave like a sponge that will absorb all the water. Kamazon na pa mega da sponge nga sosopon daw iho. Iya Danau diho, sosop diho do vaig diho. Aw di humizud.
au di madizud. Na di songian po di da aiso da danau, da pai, aiso di da puta, au di homok, tadi songian po kahabayo, vai nga madizud na di iho na. Madizud kam madizud ahay di do bingkak umasak vai teminay ko ngawi. Nga songian po da kipada anaw nga au hizudan ba. Daso mimo so taon iti kanya asapo asam kapain ko nga kahabay sumuang ihapay day danau ingka ka na awi madizud ka piso avaigan no po so sa ibada bisop diha avaigan husap ko so mo kono kay kototudo inahom do vaig nga bikuang no to 4 jam himo jam asak na baguto kibagya do kubadaw nugay kalabutan nini ba kalabut huzungan ko do vaig kibado luwak minan ko taday kumabos naman tado tansah ko kibado kulabutan nini kamay di ba kibado luwak minan nagay taday di pahuzungan do vaig umabusom ko sumuang dayhod danau tuhon ano tabi na ko ngabi awi manguo awi asapo sa mga moist voice na iti nga auso kapiuman do inuzan auso matumos iti nga maan ko po da do pabikuang do 2 kilometer ba iti pimpanaan ko iti kanin po iti ang kumihong sa bagom magkaizu sa bago iti gisom mo sa pabikuang do 2 kilometer lah nga min kondo awi manguo madasam taku di diti awi asapo nga momois nga kagazad na gido tinan matuiti nga ingkano tabi na ko ngawi kada hibay da manong tupi na madasam kada hibay ba ng pazung tay ko mananggaong da punganan do raincoat kyo to iti na po asam do bay no nga akong kami agad asam dito untu nga padan kang kutu iba acid daw kang kuda acidic rain to kudi da di zona po dito abais kapizo ontok hongon zo may hongon zo di bago ontok do otokisan di vaig fever kabo di abasi do dia sungabi au abais iaw asaman ko na pohom ba untuk sogiton ko di bago ko nito binay ngawi sogiton hongon no di bagom na hangom oluwa tuhu ingkana tadi pada hibay man tupi pain tupi so ti pada hibay naman ang pazung gumaong ko do punganan gaong di punganan do raincoat kamay di gaong na plastic kamay di mo do au ko agazad kung may dugo so niti sumaso so diti ba ingkano tabi na ko ngabi I think this is the way newscast broadcasting in Kadazan language kamay di TV Sabah nga iti na pa nga TV do bisop iti no kada hibay to ko mubuho sa Kadazan papapanto do buho sa Kadazan sunung patu do sinakagon o kunon ko kumadiozu itanak ko isawa ko tutun do Thailand magiya sumikul nga o kon ko buho sa Kadazan sumikul nga day buho sa Kadazan university nga sumikul nga buho sa Thailand university ni tanak ko di nga University do Thailand nga buho sa Thailand final year Amazon do tahun itu final year dia do jurusan undang-undang si hadi noge dumadi do loya boy si hadi loyal lah tahun tiso na padi nga sonton dati practical dia hadi madadi do lawyer i tanako tatuo di jurusan undang-undang take a degree in law. And then next year she will go for a 1 year practical, I think.
with a low form, and then only she will be admitted to bar kamay di ba? Bar kan seteko di Thailand apa dengan law lah. Oh, misabo ko bago diti nga gasa bago ginabato niti. Isabo the bishop. Pagano bago sa the master in law bago sabo the bishop. Dr. Jamie diha. Jadi 2 tahun ke tahun abi po di master in law siya diam. Ina anangan siya ba? Anangan do diploma in law bang kisaba ko diti. Nga anangan siya nga bidang perundangan nom. Abi po di sikul takabas ihom. Master degree in law bago sabo hom to ko siya di. Dumadi do lawyer kom magukabzo do company kada company the guy do bidang the law o mitanak nga lawyer di gehom na dia boleh dati siya di mana na do consultancy kamay di bo do kamazon dudu fotuhun no lawyer di bishop o kon ko lawyer nga awi mangu iti na kalajaw no bishop do sabagi do supu do kinaingan kana iti atuhun ti tondro iti kadisabo di kesuab kiba do nasi bubur ka chok ka tau di kap con tuh tuni ajan Jamie cim lah bye di kon niab bo minongodo si sabo ko do bye laเข้าไปเลยเหรอคะminongodo do tinimbu ba ti sabo ko up ini itu nih man kiba ada minong kadi sabo di sodop kiba ada tinimbu kami ne patut tinimbu nga lalam bangon pom nak bos ke Thailand lalam bangon ko da menak bos ke Thailand itu memot ke go kaya kong bos ke Thailand bisa ikomozoni basic Thailand language lah kalati zo di ho. Okay lah kaya tapi nek kong abing kakana ko puson ko do ko dite tu aw no ti hombus 6 kilometer kan ko da nga aw no kay ko tu madasam bagom timpu do madat bagom ta agazad jo di aw zo nimang no hongon kaya tapi nek kong abi nakay ko to nati kaya natasu tapuak ko di ho si blessing ho aw song ko o hidasi ha sumakit agagas si German support ko rin nga si Esther witon ko veterinary los tadaw di bain eat your food blessing you must eat your food you are so skinny Esther have you eaten your food madatang bain kakan na tabi ko ngabi mo iso po pangakan na tinimbu to nothing codes bago nasigot bago do mimbo si quality to madat kanan tiriti kakana kita binay ko ngabi